Anyway, baby, I will be a machiao. Ewo Jacob Tumfo, the Dinamo, the 2 meaning in many young. If we say Radiaibi. Now, baby, I will be no live telecast. Yeah. Now, about more day. Now, what shama? Now, IFFF. Gladys and Bruce. Wabenya live telecast Nibia no share the amami. Bishop Belinda Brown. So for my men apomi there, I believe somewhere. Rather than come home, baby, I will be a panda. I believe somewhere. Abna Addison. Abna Bay Adamwedi. Nyameke, Ivy Brown. Schofield. And the Mumra needing Como. We thank God, Bishop. And Mumra needing Como. He didn't come off for the last. Sherlyn Kinemami. Mamia Kia Beauty, how you doing? I believe you're doing great. James Edward. Paul Suman. Jennifer Pia Sante. What's up, Habib? Onda, what's up, in Desubiem. Eva Dubois. Reverend Joseph Jima. Akusia Sewa. Esther Ajimai. Frankadu. You know, when you get this live telecast, can you share it with me? A lot of people for me was visual. And then minimum didn't come up. Abena Addison. Abena Ifana, well, you used to have my number, but anytime that you call, it goes to someone. You say, Mejai Mwao, sa Sofubua, me Sofubua, me Mejai. Sa ne man me nyibi. So, Sofubua Empire Mam and me Bacho Mejai Nina. Sa ne man Nina Mejai. You see, Yamia Sam Kwan America. Kenya Mia Samana Makoda. Sa ne yeno. Janela to it saying. Share the live telecast for me. And then you be doing como. You be doing como. You be doing como. You be doing como. You be doing como as usual. Hey, sorry. Mamubo matali ne koni yeneja. Ya anu binti. And you be doing como na the also tia siene say. And como na you be doing yendi biem. Men kasa emfa hun biem. Teo. Sana also tia siene. The menu be in como na menu be doing yen kasa emfa hun biem. Into ya no abomode no a share link ne dia ma me na chese ye din komode afa ho ne no anu
enti the woman no Mary Magdalene at say I believe somewhere come on I be dino yin common found beam enti catcher zenit ni bi awada bia ne OPATAFUOR fan bi awada bia so unyane tentem na omra if we say yambe Mensa Richard enipa bebree busa me questions omo ya omo say prophet OPATAFUOR Israel ni Israel ni nkrofo be kra Iran tokwa no Armageddon war na ombeso mu what is on the way coming. So I feel like let me come and talk to some of you people. Nenesika okleme kuku bina and crime in you insanity. So back to what I was actually saying. You say, Papa, we literally want to see what is actually ahead of us so that we can necessarily get ourselves prepared. Enti enkomona ni nyina ne say. Now, take note. Until say obeti say my baby goodbye, na maka chem say omuma bye ya wie no. In case if they interrupt our live session. So omo interrupt your live video na. Mekatino. Mekatina then mesa back view. Why? And I say aha interrupt here. Meko Rhyme TV, but interrupt crowd mekatina no mesa back view. Maybe I know my interrupting and live session. You know, some of unzen crofo video. I won't per se nipa. Ibinya peace. And share mommy. Itiminya be ya. Itiminya be say 4-5K bia na nka mashase na makasa. So, and share mommy. And you said they make an okay. Now, idea was so tears ye. We are sina ye one. We need we live tienye. We are sina ye one. We live in a system. And yet well planned by certain people. We are see ye wom sisi ye wo wiase bia enkrofo bi na atenase ene o maplan e wiase no enti o mo ye nkrofo a they are omo detective see e ka se detective a mo te ase omo na detective e di manipa e wo wiase na de omo pe ene omo ye. They don't care whoever you think you are. Whether you are
a believer, a traditionalist, a Muslim, a Buddhist, a Shintoist, Zoroaster, Hindus, we are abosumsumni, ugun sound, we are diabeyo. Sankrofon, they don't care. Among family unyame, was someone. But the omo yen say, omuna engineer bibia to suit their agenda. Omutiri mu po eni omo adwene wo omutiri mu no. The omo pese ba mu no eni no omo share akire. Ena omo aye. Now Israel eni e can say nkrofo yi Iran kontokwa. But adia areho pa ne say mo a mudi mi opatafuo machi ni de samo be kai a madi nkan ama mo fela bi me ka kire mo say eniema bi on be say eniema bi si until within the given time frame of 2025 to 31st of 2028 on be say BBC na saade na on be say omu esi no mashas me be boboso akiro na wo a wo hwe me no what prepare against what is ahead of us. Na de etienie Israel ni Iran ntokwa na omoko eye nkrofo bi a omo ene hye akiri eye saade no. Now omo ye nkrofo bi a omo diwiase so ache. They literally dictate for everybody. They dictate for everybody. Systems, everything. Now omo no eye ekuo bi e wo wiase a eye high ranking members of various secret society. I'm gonna join this circle. Now I'm gonna decide the manipa. I was asking we so. Opa ye Pentecost ni, opa ye Assemblies of God ni, opa ye CAC ni, opa ye wine, emfa omo. Emra a omo be share. Eni na obe follow. Untimi ntina asase we so. Say who the opa ye Holy Holistic Mama Jesus opa ye den. Emra sankrofo ne be hye no enu na obedi so. They don't care about your tribe. They don't care about your origin, what you believe in or what you don't believe in. The ome compose e dia ma wiase enu na omudi so. Now, there are so many secret society operating behind doors. Ye wo esumu tumidie omudi wiase so a omu yi omanim. But among them, no, you were the most dangerous ones. As a secret society, no. Omuna control bibia, omuna de air coso, omunim hubi. You were secret society, makuma 5 ewa. The friend Krofuobi, the 9th Templars. Say, on your time, do deeper research. You were the Freemasons. You were the Illuminati. You were the Skull and Bones. And you were the Bilderberg Group. Secret society. Are powerful and dangerous. And my book omudin di achron. Now, secret society 5 way, and yet 9 Templars, Bilderberg for Freemasons, Illuminati, Skull and Bones, Sankrofo we, omune control viasina. Now, among such secret
society we tie among sa secret society we no ene o masa achichem ene o mayiyi nkrofo bi o me very powerful o me 1% of the 1% tie the 1% of the 1% ti sa nkrofo we mu no o mo na join ekuo a from the Zionist. Now, under the Zionist, no, a society in the initial state, omo te say, omo de kwama urade. But somewhere along the line, they mess up big time. Into the Zionist people, no, omo comprise it with the leaders from the 9th Templars. I will say, sa 9th Templars we know a secret society, and I say a secret court. Emma all the military people, the military generals, soldier for the police for the navy, the air force, from paying for the defense system of countries are coming together. Ebeye the 9th Templars. Sankrofo we no. Omumu empanyimfu edi omo so no. Omo so ene kasa Zionist for no. The American what ya say mu tie mi a I'm talking to my fans. Me chiraw de nam kwa mu ba no wa prepare. Now, under this secret society, no, there was the Jesuit order. Now, sa 9th Templar we no, omo grandmaster tienie, sa 9th Templar, the 9th Templar secret society we no, omo grandmaster your friend, the Pontifex Maximus. Na onuna na enipakum ni niyama bi koso some years and centuries back, and omo rebranding no mbeye ni pope into the current pope na otiso anase pope bi obebe biaro on the give birth ni mu and every 9th Templar be free ni mu and the Jesuit order be free. Nimu and Illuminati be free. Nimu and a skull and bone free. Nimu and the builder back and so they free. Now, the first builder back group the year 1954 and one year first meeting. Now, in the year 1832, and a skull and bone, a year William, established here. Now, May 1st, 1776, a year Professor Adams, and established the Illuminati. Freemasons force war, and 1139, so 9th Templars, into the longest time. Satan, na omuko eye Jerusalem eko bompa de enti a omote eye the 9th Templars for no sa secret court ne say omuko Jerusalem eko bompa ye no na Islamic court bi wo ha na omotatai sa nkrofo no so Islamic court bi wo ha na omotatai sa nkrofo no enti omote sa we no omo involve a lot of you can say security personnel from all walks of life. Say a GD4 na be ko Jerusalem so omo ko bompa no sa nkrofo we e na protect omo. So what you say? Enti the tia ni say among sa powerful secret society ya makan no omo and the form the Zionist. Now omo na create religion
Sam Crofoway, eye ekuo ye from Ninth Templars, the Freemasons, the Illuminati, Skull and Bones, the Bilderberg. Omo in the creative religion. And every religion biano, it literally belongs to them. Christosum, omo the creative ye. Minu mienu ye dance for say, Yesu wante Christosum. Yahushua wante Christosum. Enkramosum omo na teye. That the enti omo teye mekere wase. Enti sa Zionist for na omo control wiase no. Omo adwene bi say it is within their capacity omo tumi mu say e wo se onipa ni fra na na so si na no ye katum na omo di control enipa e wa asase we so. Na sa Zionist movement no ya chem mako 1 2 3 4 5 tieni Zionist movement na a comprising secret society from these various secret societies no, members from these various secret societies no. Oma sa chem mako 5 a omo di adwuma. First one the political Zionists. And the political Zionists, no, omu operate within the fraternity of politics. And the omuna decide who comes to power, who becomes president among various nations. They decide for people. Enuti wa ubeba power biya one ko bow to them, no. They will take you off. It's either they pay people or they involve the CIA. Any such secret societies no more eliminate you. Because omunim say sa Zionists for we no. Ye corrupt and devils. Sankrofo we enana Adolf Hitler. Enu omoko. Enti one thing with this Western world, and they say they have the media fan. When we talk about media, it comprises social media, it comprises radio, any TV. And almost to be publicizing news, no more creative fake things that they are against you. Ebi no mudi di Saddam Hussein. Saddam Hussein never did anything. Ebi no omudi di Kwame Nkrumah. Ebi eno omudi di Marcus Garvey mu. Ebi eno omudi di my Libya president Gaddafi. Ebi no omudi di wo mo no. Se ubeye panyini wo wiase. Now no o madwene nye pa. Omu nyina rise against you. Enti European nations eno mu create sadie no. I will say initially, I didn't catch them. Say now, Chrysostom na yes, no. And free Israel, and yet Israel chrome and free because Israel for no money be biafa and ye Chrysostom. Now the etienne say, I didn't catch them. Amudi machine say, Sisia currently, baby, I was say a hoye Israel. Eno na akoye Palestinian na tamwana akoko no ekoso no a omubo Israel emma ehweten ye no Israel kuro no ebeda mpan tie ne Israel kuro no beda mpan enti Israel kuro no beda mpan no emma enkramofo Satan eye Muhammad obetu Israel fo so sa pam wo mu dom ni bebre e bi firi ho e capture kro no e ma enkramofo be di oman Israel for so many years, over 400 years. And after say 400 years now omu wage wars ne ade no oman ni be dam pint enti e ma Israel for omu ye original Israel omu dwane firi Israel
si say fa to trim say wo Israel sisi a about 5% out of 100%. Tienie omo Israel sisi a about 5% out of 100% pe. And omo Israel for. Si ye ka original Israel for a omo nya kokko. Israel ni bia no wa ye broni. Anything na okenkan the book of Joshua. The book of Joshua be catch say abra ye wu Noah no. The book of Joshua na ye Genesis ne Exodus ne Numbers every mu no. Ye be catch we say abra ye wu Noah no. Na Noah oye nipa kokko ti se broni. Enti enam say na Israel for no na omo nya kokko nti no. Omo wonda ye say eye die na ono ko asa akwala we ya yabewu no edi na to kuro we mu no. Tienie yabewu omo atu kuro we mu no. Ono de oye kokko ana oye white. Enti ema eye Noah papa okobo mpa ye se osuagu Awurade so. Na Awurade ensane. Enti okokan enti abra obo mpa ye no. Eho ena opapa Metusala ebaye. Tienie eho ena Noah ni nana Metusala, which is Noah papa papa. Your friend Metusala. Eti abra Metusala eyi ni ho adi no. Ena Metusala ka kire eye Noah papa say. Okofre onana ba, enti okofre onana ye friend say. Enoch na amati ni din ate ye say. Enoch de wanka owu anhwe otuko soro no. Enu onu be kire mu say. Sa brantie we ya ye de na ba asase ne so no. Oba beji nyame ma na nyame na ahye da ye ne skin sa. Tienie na die ntia na o madwene o mo se Noah onye nipa no sa tam no ne wo ahunhum bia ye from watches sa watches no no ma ba asase so ene enipa ma abetwetwe mpana ene o ma da awowo entina Noah papa adwene ye ne se Noah yes demons ne fallen angels no omo ye watches no ebi na ne yira beda awo sa akwala no enti no omko ye consultation tie nkomo na me ni udi ni neno na me ni undi sa nkomo we biem ebiso a after nkomo we unti me nka biem nti fa hye otirim sa ne prepare ho enu nti no oman Israel de make pesa me kiro no say oman Israel ankasa no omu a wo se omu tena oman ni mu no enye omu na te ho no omu a wo ho ni nyina ye framan fo a abra European state no etena ase omu ye omu adwene se omu pese omu ba be chichiri eye Israel back biemu no ene omu sesa sa ankrofo wei ebi ye Arabs ebi ye Asiafo ene omu sesa ene Eurofo ene omu sesa wo omu ene omu be chichiri sa Israel na ewo ho no. Now initial stage no enye Israel na nka no ombete omu chichiri Israel no tie de me kan ye mi hwia de me ka bia me kotu na wo so aye research na omu ye omu adwene se enka omu ba be chichiri kuro no ewo Kenya abrofo no Eurofo no ye omu adwene se Israel ya omu hu ni nei no omu ba be chichiri no ewo Kenya yen Africa Kenya ya now omu ye wo bibi treaty bi wo ha ye frɛ no the Ugandan scheme so unya time a research the Ugandan scheme tienie the Ugandan scheme now in the year 1903 and omu year omu meeting and omu fa adwene say si say ye pese a movie on my Israel edi free no original state no na omu ko chichiri ni baby enti omu ya adwene and omu hu ehu say
se edinturo mu na yaka ho asema kankan na wo Africa enti saa na tie de yenkwochichire emben edinturo mu enti omu choose na no ombetusu oman a yefre no Kenya, some part of Kenya. Now enunti omu ya omu ko meeting no ana omu propose ya omu de to ho se yakonya asase bi a eye asase papa na ye pese ye chichire a temporary home edima eye ye kan say ye nkrofo ye nankasa nipa white no eye aborofo no na ye fra ho Israel na omu agenda bi wo ho behind what they were doing the entire no omu yes na omu agenda bi wo ho enti omu de call ye no ana omu nkrofo ni bi sori gina ye say da bi da ye mpene e ma mu nkochichire ekuro no Israel kuro no ewo eye ye kan say Kenya aye Africa ha enti sana tie dia the value of Israel must remain in the land of Israel. Eno na mo omudi ahometie ekoche eye Palestine mu a ba bi omu chusu edema Israel no se nye ho na ye Israel ba bia Palestine wonu momu no ho no na ye Israel enti ntokwa na eda omu ntamu no now tie de me chiro ni yi eno nti because of sanyama we no ye won krofo bia omu na hye chire adebia omu de omu hwehwe ne se omu pe mass control omu control nipa na nipa ye self foolish eni no omu tena ase se sa na tie de a yenti religion se yeti religion e de ba ye be ma nipa ni nyina gi adi no mahunu no mate no mahunu se wo a wanko asori bia no unye nyame ba wo a wanko asori bia so unko heaven enumu ena Zionist form painful no professor ba akukọ yi betu mu say ema omu yire mfiri Babylon die siye ewo Babylon Babylon fo nyina ye adwenkoro say omu si dan e de akonya me ho no it is ye create religion ne de mo omu ahwe a yempo na ya beye ye kan say ye ne create religion ne de ma wo mo no ombaba be unite na afi oma betu yade so eho na mpanyimfo ne dwene so se saa na tie de a ye be create a main subset which is the religion Christianity ye create we are na a subset na wo mu no ye nya various denomination anase under Christosum mu no ye benya esum bebre wom enti ye wo Pentecost wo ho Pentecost for nkyere e different from Roman for nkyere ye wo Presby wom ye wo Latter Day Saint wom ye wo Jehovah Witness wom afesu enkyere bebrebe ebeba e wo wiase afe any religious books bia ebeba bia no so no yen ye be make sure say ye be confiscate ana ye be gigini nyina free system ni mu na ya ma omo eye book ba ko pe na ya to ni din Bible ka ehunu say eye broni na to Bible Israel mremu no ye ni bibi e friend Bible e wo ho Bible ye broni na di din ni to so abro omo ye sa meeting ni wie ye no enti die wo mu ni say omo tete various churches ni wie ye no ana omo ka sa na tie de a eni kwase ye ma asori nsoli ni nyina enya gidie baako e wo say asori bia mu no ye nya a conflict interest bi obia ye portray ema omuhu say obia ne som na ye papa na original asori na eye Jacob tumfo nka ye hia e wo se ye tena nyankopon nwunu ne nanse no eno de ye delete ni ye blow ni nyina out na ye de ye yen kyerɛkyerɛ ene ye yen hyehyɛ ena di manipa enti uko Church of Pentecost uko Assemblies of God uko CAC
Uko Seventh Day Adventist Church, uko Roman Catholic, uko Presbyterian, uko Methodist, uko Jehovah Witnesser. Ube hunu se saa nkrofo ni nyina obi an kire ye different me ye wo meto eye SDA mu tie ni yi but SDA mu no ye kire ni ye different. Uko SDA ye ma woti ase se obi a okọ Sunday church bia no onko heaven. Obi a wakọ SDA da bia ni masema meken. Obi a wakọ SDA da bia ni se obi a okọ asori kwasi da bia ni ho bekọ wo SDA ni adamfo a opa abusa no. Efiri se SDA fo wa adwene bi se sa kwasi adafo asori kori nyina no. Omu nyina no eye awia no no omosom. Enye nyame ankasa no omosom no omosom awia no. Enti na say Sunday sun, the sun worship awia som. Omo adwene no omo nchire mu no sa na tie. Now uko Latter Day Center. Latter Day Center fo so nchire de say nipa tuntum bia obehunu wa asase so wa bia no. Eye boni nti na ama na ye nipa tuntum. Eye boni nti enti omo no a omo ye white no. Omo wo asase so ha say omo be boa yen ama yen ye skin no tie nie. Omo be boa yen ama boni afiri yen so. Me ka Jacob tumfuo tumi ene ne tene ne ho ntam. Sa asem we mi twantro. Me fake story a nyame kura nkumi. Me ka reality natural. Okay, Reverend Adakwa was yes, I was born into a SDA. I was born into SDA. Good. Enti me ya wo me to SDA mu. OPATAFUOR ya wo me to SDA mu. Tienie me nkase uko asori a eye boni o. But me chrew say asori bia uko bia no sa oba zenit me masori mpo a ma wani na ho. Na behind closed doors no satanic agendas because wa mo amudim na de bia mo sumu nyame no mo hunim bibi koso batemo nyawe sanity enuti oko eye Jehovah Witness mu a Jehovah Witness for enchire ye different na busawo say identity the same Christo nenso so asoli bia doctrines eye different busawo tenasne busawo questions say SDA ni bi wo lie we so a omra out nka say asem osofo kan wo ye otorofo ye wo metu SDA mu sehwi akontomra SDA mi free sehwi akontomra SDA mu 1996 ena me ba wiamoasi SDA mi free wiamoasi SDA mu the year 2000 ena me ba Ashtown SDA mi free Ashtown SDA mu the year 2004 enti me chrew say eho ena me ye wo meto ye enti yen chire SDA chire eni believe eni bibia ne say we are Pentecost new, we are Assemblies of God new, we are CAC new. Asoli bia we are asoli kwesi ada bia no oboa enye nyame na osom no osum awia no enti wunya ogie da yen san enti ye nyini no san no na dida yetinim enti ye hu Pentecost for a ye mpese ye ne mu be agiu ye mpese ye ni Assemblies of God CAC for be agiu but ye pretend say ye normal na ba bi ni entra ye ba bi enti wunya problem Saturday emma SDA ni on ma hobida because sir from Friday and 6 Sabbath aduru to say Saturday and 6 na Sabbath etwem enti SDA ni bia no okwa so okwa yie memenda ene o masesa de a minim now SDA ni enwi prako but uko Jehovah Witness mu a Jehovah Witness for omo wi prako omo nchiri nsa tienie omo nchiri nsa
but onji moja onya amanyosem. Die me pesa me kire on say sa individual differences are what doctrines mu no. These individual differences are what doctrines mu a uko ensole a obiani ni belief enso ye nyina ye pam eka se ye gi Kristo Yesu di no. Wo mu hye akire omo ye saa niema no ye from Zionist tienie wo mu hye akire omo ye saa niema no a secret society ye from Zionist e be a Jesuit for e be a Freemasons for e be a Illuminati for e be a Ninth Templars for e be a Bilderberg for omo na hye akire omo ye saa niema ni nyina enti omo ne yankrofo bi a they control systems. They be able to make sure say, omu control systems. Na si say no ma jria ba be dru say I will say. Omu shasiye control ewiase in the year 1400s. And to omu control wiase ba no. Eba be dru the year 2000 since the invasion or the inception of technology no. Oma lose control. Tienie. Every say technology ebe take place in the year 2000 and your machine say ba out near the ade no. Afe no I say gradually. Sa secret society we no omu lose control e woni paso because ade a ese say enipa hunu kura na omahu. Enti se sa na tie dia ebeye den no masa gain control e wo nipa so biem e ho no matena se hunu se ye hia an organized system bia sa system no enipa nyina ne ensori nyina be ye committed to it. Enti sa wo be ye committed to it then omumom na control sa system ni ntino automatically ombe control. And they are who say through technology no they will use what we call a chip. They will use what we call a chip. Omu the chip tienye. Omu the chip. You are programming with software. And you loaded with your information and data. Etimi ye a human beyond human thinking and human mechanism. Now, omo wie sa chip we no. E kwan ben no mbefa so omo de be wura nipam. Enti wa so omo tenase. No omo hu plan ya omo befa omo de be wura nipam. Enti eno no omo tenase. Aye meeting say sa na tie dia. There is a prophecy. Titi adifo ni jato ho. Enti we will work or stage something which is similar to the prophecy. Na ye dia fam. E dia ye dia pese ye. Enti sa na tie dia. Israel for ye dia hyeni patinim tienie. E hyeni patinim say Israel dia we ye nyame man. And until anybody who goes after Israel diano, automatically we are thankful. But no kwasemu e wom and say sa Israel na ye kana asemu no. Enye Israel na e wo ho na Benjamin Netanyahu edi wo manimu no. Sa Israel no eye nipa tuntumi a wote asase we so. Nipa tuntum oti asase we so ono ene ye Israel ni nenye Benjamin Netanyahu ono ye Israel ni tieni he enunti se sa na tie dia enam se enkom hwe wo ho se e wo se entokwa bi si na ye frɛ no Armageddon war a Nyankopɔn honhom ene bonsam honhom ebe sori nti
was see a stage no pepepe ema nipa adwene enkoso na yetimi nya mass control no ye di fam etimi di fulfill ye satanic agenda enti de tie ni say I say okay kan Daniel chapter 10 verse 13 Bible say abra Daniel enya adiye nsem na de besi wo awieye mremu no ohun ya bofo no edi ehun muaye edi bre no tienie abra bofo no edi emuaye ne ba no Persia bapomma esankan angel Gabriel ewo wiem ye kase bibi sankan bibia which means ye chechire no edi ne koto afiase ye yire no enti sa Persia ho no tienie sa Persia ho na ye ka no ene ho na ye Iran enti Iran eye the Persia fo na omusum tumi akese ewo wiase no omo no enti se sa na tie dia yen stage war between Iran sa enkronkro we cry friend say enkramofuo kro Palestine Jordan tienie enkro na maboni ye Jordan eka ho Hamas eka ho Iran eka ho na yema Israel en sorry sa nkrofo ni nyina ne so na yemwa ema enioma en escalate out of hands se enioma jinsamu wia ye wode ye di beye eno sa no ebeye o madwene say because Zionist for no ye cultist people na omo devils no omo hye akira omo kum nipa basabasa no omo mpanyimfo eye from all this secret society na mabubodi no sa nkrofo no sa eye Zionist for no omo timiam manipulate system e di adwene bi atu yetirimu say Israel kuntokwa ida say Israel for de na omo die no say ye papa o enye papa o wo ye Kristo sum eman bia no tienie abrofo na timi a manipulate system e di adwene bi atoto yen abibifo ni tirim say Israel for any oman bi nya ntokwa say de Israel for ne ye no say yo enye krampa as far as say wo ye Kristo ni no e wo say wo support wo mo if we say sa oman no wasori nyame tumi so enso enye no kode da if we say sa Israel we o muhu ni sa no Jacob tumfuo onti ho biem enye ho no ote e ho no eye the Israel ya muhu ni sisia eye the central grounds for the devil eye the Zionist movement omu ne control systems nyina wasase we so enunti yentina se wo you Kristoni mi yo Kristoni no adenti na mo se yesum Kristo obewu gi yenkwa nenso uko Israel omo Israel omu nim Yesu no omu nuru 4% mpo mo amu Israel no mo yawe omu Israel no a sovereign state like Israel omunji Yesu ndi enti e wase kira wo say sa Israel we na wo ho no eye generated Israel eye abrofo no Europe no na ti sa Israel no na enye nyankopon Israel na Solomon yes Bishop Belinda Brown was say it's true okay somebody amako Israel da na busa say na nka ho yesi agidifo nyina muti ene wo Nigeria wo Ivory Coast wo Senegal wo Ghana wo Burkina Faso wo ye Kristo ni nko wo se wo holy ground and I say holy place wo de koshia urade Israel and awko Israel nso awko na wo de Jesus ko ene so wo koduru ho rabbis for ne omo ho no omo se wo nim akwa na wo kasafa no no enti in that place no twini kwa chiri you are being fooled all the time
ye de ye nim no kore no ene me dwe ho de akere de me kan eye surface deep ones e wo ho but me nkan kire by ebisu a after this video we me nkasa biem e wo wiase biem one kasa choose faith so obedi Jacob tumfu achi o so obedi sankrofo na achi o de obeye bia e wa wasem ho de e none of my business. I don't own your life. And wow life. Maybe I'm just serving you the truth. So that one day, if the Spirit of God asks me that, did you tell them? I'll be able to testify and use this video as a dance here. Good. Now, enuntino oma sheda and oma create a hono. And a sa e wiasim painful way. Omu nyina hye Israel achi. And yes, sorry, I see Israel omu akudi o. Abra Israel we no enye original Israel no. Eye abrofo no omo ye devils ni abibifo mpanyimfo a omo ye devils no a omo dum moja abebon samfo nkwasiafo no omo na hyesa Israel fo ye chi ena omo di sa abone no efise enye original Israel broni bie se original Israel no eye yen edipatuntumfo but omo pam ye firi asase so ena omo de eho edi abonefo sem enunti say Israel a two bomb e de kokro bi mu ena ekoku obi a Kristo ni tinifi ya no abo agese ye on twiri nkwa chiri se sa kro na bomb ne course no eye nunua enipa da sani na tewo na eye ni moja sa bonefo sem say hena Yesu Kristo ba yo be kaseti aye but omuhuru say Yesu afira asase no so kode a yankase yenyusu ye strategy na yemfa nkasa tieriye yenyusu yen strategy na yemfa nkasa enti Yesu Kristo nkyere papa building what the values of love no eni hobiem ene omaja hatred ene dia time Christos ediato omomudi na chim adentia efrise sa Zionist for no omune control wiase bibia obi okwa asori bia o control by Freemason what na se ehunu say what na se abusa ho question say Pentecost SDA CAC Christ Apostolic en sole ewo wiase nyina won say obi etimi de twerosem a eye different apart from King James Bible na aka wo wiase nyina no ni nyina taking inspirations free mu no won say obi yusu foforo da tieni won say obi yusu Bible foforo da obi yusu Bible foforo da apart from Freemason for Bible no omde amaye na full of mistakes, full of evil and brainwash eno na kura sofu bia wo wiase enu na kura leader bia wo wiase enu na kura wo bia wo wiase sana system na tie enu ti sa Iran eni Israel tokwa na omo kono agenda e wo mu ni say me paucho enye nyame ne ka se santokwa ni nsi da Jacob tumfo nka se odi ntokwa bia ebekọ eye Iran so da adentia why pa and the rightful census Israel a population of 9 million to 10 million eye in 2025 Israel oman Israel wo hoi omododo eye 9 million to eye be say 10 million tieni o ena Iran eye 92 million which is probably times 10 of eye wo you can say Israel na nti wa jimi kura wonim nyansa na wa hihye wo ho ese wo ne kokontokwa owo soldiers chen owo police sene ni GDP tu sene
omu country GDP so sene omu bibia so sene enso opese ukoho tienie o opese ukoho na uko one ne kokko ntokwa na kristofo a ye wo ewiase nyina ya adwene nye no so no ye support wo no mu di bone bombu na omu tutu ho no no eye unua na moja woni mu ena ye kuna to atwene enso wo se udware kwasi ada akotena so dem ukotena so dem ese Kristo Yesu do ewo mu he ma men kan kiro Paul tienie Paul me pa cha onye Israeli Paul onye Israeli mo read history no mo ya aware say Paul enye Israeli enti me pa cha Iran honum yeni nkrofo bi omu hyeto kromu a omu ye Kristofo nso omu ntimi nkasa yeni nkrofo bi a wo Iran a omu gi Yesu di ana na me pa cha enti Iran ekro no enti enipa ba ko bi kura ntimi nsakira wom emmefa ahimie no ne cross emfa nto ne betiri enkam kwagesam nkyire nipa ana eya busa ho sa na mumu bi mu adwene awutoto mo ana mo boa sa nkrofo ne devils no emo mo di bone wo wiase enti Iran onye nipa enti me pauchao se Iran eye nkramoso man a watena se abusa ho se enti Ghana ha yeni enkramofo a omasesa abaji Yesu adi ana enti yeni nkramofo a omasesa abaji Yesu adi ana mi busa de me pese mi busa question no ni nyina ne se sankrofo no Iran tienie kura ye friend say Iran kura ye friend Palestine kura ye friend Jordan kura ye friend China kura ye friend say Russia kura ye friend say North Korea sa enkrofo no omunim the evil agenda of these Europeans abonifo sam ni nipa moja hwie to musem Europe fo mpanyimfo no ehye nipa ati omo ye no sa country ni nyina anim enenti omo pese omo de omo be hyehyɛ America UK Israel omo fo omo hyehyɛ omo so west dia Russia China North Korea Palestine Jordan sankrofo omo fo omo hyehyɛ Israel America ene UK omo pese ade no adentia because omo nim say omo hye akira omo disabon for sam ni nyina no eye sa Zionist fo no omo na di sa nkwase asebo no ena omo di nyamesom ni Kristosom akata omo anim ena everyday people are dying on the daily basis. They don't fucking care whether you die or not. Omo fa ho omo di omo ma obi awu bi what that journey sada undanjene sada ba ye dia two trim say Palestine there or ye bonsam Jordan ye bonsam Iran or ye bonsam enti Israel twitu okunipa enye bibia enti no omo nim enti de omo aye ne say Israel ni Iran tokwa na ekoso ni tienie Israel ni Iran fo ntokwa na ekoso no enye Iran ni Israel kwa na beko ebe kakra Jordan fo beba mu ebe kakra Lebanon fo beba mu enti sentokwa no koso for some time de besie ni say ombeto nsa e de afre eye America fo no mato nsa e de afre eye ye kan say UK fo na omaka se omumram efri say America Jordan Iran any sankrofo we no omo anka sentimi control omo man na omo ha ewiase nyina sunhwie enso so no menwa no omo hye kire no e America Zionist e UK Zionist any mpemfo omo wo wiase omo ya aware of it enti omo wia se sa na tie dia ombe twasika tie nie ombe twasika
na omo di ama media houses to say Al Jazeera, BBC News, any media houses akese a ewo wiase na omo sori a omo de fear and panic awura nipa mu ne akase se say de Israel ni Iran tokwa no a escalate a jinsamu enti e was America fo bam ese say we UK fo bam na omo di asumdie ba oh eye trick enti e hono no omo be ma enyoma boa ye din enti omo ma enyoma boa ye din a petrol boa be ye din aduane boa be ye din bibia boa be ye din na omo wia omo hyeda create hard currency omo create shortage e was system ni mu enti omo create wia no ma ka kire mo say and then obian divert no one for the sita and konkoto eye digital money into digital money no afei ni de ombe say enipa bebre be hesitate ombe imagine say ombe ye bebre su be ye enti enum no enipa bebre dwane e de om sita koto eye digital so because sika no wo ninti bia wontimi nkwa abontin ehu krabo na omo wia omo wo yare a omo prepare a lab yare I say first yare no omo release ye no eye 2020 no eno na ye respiratory infection yare no omo release eye 2020 no na ye respiratory infection now yare na omo be release within 2025 to 2028 you know a immune diseases a immune system yare no omo release a ebe attack you immune system enti yare no baba be kum nipa bebrebe na a call for mass vaccination afei ye ko vaccines enti e ho no de tie ni say wo na woti ho no opo umpo gisa wo vaccine enti ho no de digital implant ebe fa wo widie dim na omo de sa embedded chip no ana chip no de wurawura mo widie mu enti omo wia enam so omo be yes ade enti omo benya mass control omo nya mass control wia on say initial stage no omo di nkan ama mo di sika musika nyina akoto bank enti wonni pipa bia ofie enti pipa na wonni ofie no de be ye ne say sika na odi akoto bank no afei aban no na ebe regulate e de amamo enu nti wontimi nyi sika e boroso ye be regulate sika to say mobile money eye wo sika enso se wo be yi a age se wo explain into details the entire ubeyi bia $50,000, $100,000. And it's hard, you know. They are trying to infuse into the system a cashless system. Sanya beya ebema the central government so much power to the extent say omu di boni kurana untimi nkahwe. Omu di boni a untimi nkahwe. If you say ene uti America utimi so phone na watu tubi e di ama Ghana president bia uwo Ghana so Accra Kumasi Takura di Kekos utimi so phone na watu tubi di ama Ghana government na emomu no de ebe wiase no utimi ndi government bi atem if we say usika no e digitalize enti ya digitalize no de ewomu ne say misbehave a you be seize your account our central commands untimi nya access to it what you say enti wait eye jesuit for o ma gender o be control nipa enye sesses bia enye bonsamu bia enye bibi bia na eba wiase eya bonefo o muti wiase a o ma di nipa bro nipa o ma di nipa bro afuli nipa bebre wo wiase
Omo yusu religion. And then omo who say enipa bebre ani ate. Enti untimi mfa religion no emfu ni wo mu biem. Enti wo start say wo question religion. No ma shase say they should attack you. Na yen frɛ say we antichrist. Eno no omo share da etwa sika de ba Africa. Ebe ma asofo bi. Say omo nhyase nka say ewiase awie ye ba 2028 ewiase awie ye beba. Nti wo hwa asofo na omo hu basabasa bi enso so edom di omo achi adentia ya me ma omo media platforms ene omo de yesa satanic agenda no. Nti wo te wa na 2028 aba se mo bekaya the year 2020 before say sayale ne beba no me katre wo mo edi machi nyina say omo aye agenda bi na omo di be bonipa bebre form wa wo kai sa asem no twiro no comment section wona me hwe me katre mo say omo committee say omo di ade bi ba omo di be bonipa bebre form se mo hu a se mo kai say me ka sa statement na me repeating several times ewo social media and I'm say repeating several times ewo ye kan say eye asori mo amoba ayi Zenith ewo bo hyen no me candidate bia say omo pese omo boni perform omo pese omo boni perform until within 2020 eba be si 2025 no me pa cho asi anase nsi hwenipa ya bo omo fom hwenipa ya ji omo nsam sika hwenipa ya ku omo atogu the same agenda and omo satna say yes still the middle class your friend crofobia middle class. The middle class system, no, omo da so sika. And this is another mission. Omo di be say nipa wo wiase. Adidi abo bebre form ama ebi asuni so. It my brother. Ya na eye me ya say boni a ekoso ofi ewiase no. Eye san krofo we. Enti omo no omachem mako eye 5. Ye were political Zionists. Enti political Zionists no. Oma gender pa wo wiase ne say. More Israel for tienie. Ye were political Zionist for political Zionist for ne say. Oma gender pa ne say. Asasi wisu. Omu ma eye Israel for na ye original Israel no. Omu mpegya da. Ni oma ba be di wiase so eti de bia omo de omo be egun enkoaso mu na bibini bia obesore ewo Israel fo nim se oye panyini wako school aduru akire bia no na omo Zionist fo panyinfo na ebi efri Freemason fo nim ebi efri Knights Templars ebi efri eye the Illuminati ebi free the skull and bone and ebi free the Bilderberg group sa nkrofo we mu no na oma be twemu abibifo mpanyimfo no na ma be join sa secret society we amabobo mu din no wa wo be ye wa adwene say on join wo mu no na oma tua kane ya pum enunti oma sheda akreti sa Israel we ye wo ho no aye nkwase nsuo bi wo ho say Jordan we ye Abraham abula Abraham we ni nyina ye fake story ena omu share kire na omu di bone e pursue satanic agenda enti se we study a mu amu ye studies na nkasa no wo say African society panyini bi obesoli bia se obeji abibifuo bia no na omakuna to atwene se mo study a nipa bi obesori wo Africa say oba beji abibifuo bia no eye Israel fo ni bia afri enkwaso mu no ni o ma sori atia Africa fo na sa panyin no makunu enti say we try a one unitary state bibini bia obesori bia no tienie bibini bi obesori bia say opese abibifuo nyina aka bomu no na yetimi hwe ye nioma so no o ma sori atia no na o makunu
yes, political Zionist for we omu group no. It be free Knights Templars. It be the Freemasons. It be the Illuminati. It be the Skull and Bone. It be the Bilderberg group. Now Oma Sheda no ma eliminate you. Now who are over solely are we a penny? Are we a Freemason? Nina Baba joining Abrofono. Now Oma di wa wu nua abibifo abro no. Ombema watenase. Enti the top politicians no omo wiase ni nyina no. Omo Africa no. Omo nyina belong to all this secret society. Uba Ghana ha top politicians. Omo belong to secret society. Knights Templars, the Freemasons, the Illuminati, Skull and Bone, the Bilderberg group. Sankrofo we nyina omo. Omo chechere America. Tieni omo chechere America no. Omo ye America state na omo ye emra no omo ye 39 tieni omo chechere America na omo ye emra e de chechere America na omo sign ye eme ye laws e de to America no sa empanyimfo no omo ye 39 emu mako ye 13 na omo ye Freemason grandmasters metimi abobo omo nyina din a kyerɛw enti enyama bebre wo America the history of Freemason, the culture of Freemason has been embedded into it. And America, the history of Freemason or the culture of Freemason has been embedded into it. Into unim. We debate unim. Into the reality they say, you were political Zionist for her. Into Patrice Lumumba mo. President Mandela mo sankrofo ni nyina abrofo no sole wo so anu wo adwempa Gaddafi omo sheda omo western media omo timi stage fake protest no omo twa dia beto BBC ni Al Jazeera say edom asori wo krom ho na omo detective e de manipa na aye problem na amane escalate e wo kronim. Enti wo ho no mo a ya label false charges e de atomo so ya label false charges e de atomo so say who president kro no who di man nani ebi e no mo de ye Ibrahim Traore no se nyesa Ibrahim Traore odwane ko enipa ewiase nyina suro no eye Putin enka America anase Europe Zionist for no enka makun OPATAFUOR TV African countries for West Africa president for no also omu nyina betray no apart from president ya wo Ghana ya wa badansen president onu kwa na support no omu maka nyina omu betray no adentia because why na agre say o me join Zionist for no na onfa Burkina Faso engu nkwaso mu opese Burkina ye opese Burkina ye opese Burkina Faso ye enti o ma hyeda atwa ntoro e de ato no so saa busa ho say assassination attempt dodo sen e no ma ye e wo eye Burkina Faso bebrebe kwa unim de enti a o ma hu sa akwa ne be siesie o man no nenso won join wo secret society ni bi until they have to find way and eliminate him. Now, sa nkrofo no ye wo practical Zionist. Sa practical Zionist for no. Omo so omo adwuma omo ye ne say. Omo aye omo ho say omo so nyame. Tienie. Sa practical Zionist for no. Omo aye omo say omo so nyame. Enu nti omo sisi adan. Omu sisi adan omu sisi nsori yewo ensori dan bebre wo Ghana ha Zionist for the church sika mo omu di siye na sa Zionist for so no ene ma kire enkrofuku a omu constitute sa Zionist group no enti ensori bebre wo Ghana ha Freemason for ne siye
The from who see from practical Zionist. Agenda ne say si and sorry dying. Si entertainment centers. Si hospitals. Si orphanage homes. Sa niyama na ye ne the from practical Zionist. But join this secret society. And the Freemason is not a religion. Practice religion. If you say religion, no, and you no create ye say di ma dwene ohano. But Freemason they any religion. Name no, Freemason is a society with a secret. Control masses. Out of Freemason came about with religion. Out of Knight Templars came about with Pope. Pope dia no mo de friend. A friend Pontifex Maximus. Opa your research. Satam no. Na Pope no. Na oye Roman Imperial Court. Omo Grand Master. Near friend Maximus Pontifex. Enti miracle na nim no omo hu say omo di bone no. And omo sisa na ye say yem friend Pope. That is it. You can argue with your phone. Open your research. Now, you are cultural Zionist. TNE. Cultural Zionist. Sa cultural Zionist no. Almost woman jumo omo ye ne say. Yen TNE. Omo agenda ne say. Amamre ene amania e soje komtumfu ani no. Ombe iresini nyina de free system ni mu na omo de eye omo sa Zionist fo no amamre ene queen of heaven agina ya say nipa ma etiti nipa ma say wo no omo de ahihye nkrofo mu enti from cultural Zionist. It is the way and the lifestyle of this Western world, you know. It's different. I say, Usha ebi before to say Ivory Coast, Nigeria, Ghana, any other way now. Yen titi ye any yesu. Et say emrani ashedia. Jacob tumfuo eshe edima titi Israel. Sana yen ye diete. But abrofono and yes sana omo diete because omo nye Jacob tumfuo asefo omo ye Zionist omo operative for Queen of Heaven omo ye dangerous. Yewo religious Zionist. TNE. Yewo religious Zionist. Sa religious Zionist no. Omusu oma agenda ne say. E was so make sure say en soli na wo wiase ni nyina no. Omu nya no kure baako. Enti ombe differentiate no. Enti sa religious Zionist for no. Omu na shisha nsoli achi. Omu shisha nsoli akese wo wiase achi. Ene omu de enkyerɛkyerɛ different obiane ne de. Na nka obi a ye nyina sum awurade baako. Ye nyina ye sum Yesu baako. Adenti na enkyerɛkyerɛ different. Adenti na ye nyina ye enkyerɛkyerɛ different. Me na ye wo me free SDA mu no. Ya SDA for the atumi trim say semishia Pentecost ni Assemblies of God ni me hu ni say ono onye nyamsum ni because osum kwasiada. Enti kwasiada no ono ni saa kwa na odidi Yesu atem no ano wo cross no so no ena efiadafo no nkramofo no ena na ewo ho no enti cross no eye miensa so hu cross fo no ye miensa enti Sabbath no ehya ase efiri fiada eno na wo Yesu ha no ena na Yesu no na ehye mfifi ana ba ko ni sei saa na omo pa kire enti omo SDA fo no omo na hye mfimfini no omo na ye Saturday Sabbath fo no mo nkramofo ene mo amosom fiada nyina bonsam jam straight mo amosom kwasiada nyina so no mo som awia no
se mo se me boa SDF mra out eye san kire na omo de hye yetirim Jehovah Witness for so omo de hye yetirim se obi nko Jehovah Witness a onye wunua obi nko Jehovah Witness a onye wunua enti se West dia se Jehovah Witness ni ebie company se Jehovah Witness ni obie company na ukọ ho se okopa adwuma na unko Jehovah Witness ni bia me pa chaw onfa wadwuma da because unye ni nua na me pa chaw Yesu bae obe preachi odo anase obe preachi empapa mu ye nyina ise yesum nyame baako yesum Yesu yedi Yesu achi enso obi ane ne nkyere niam bi wo ha wo yesofo but unim. And I don't blame you because of where you came from, where they train you. Yenim secret ni de koso wiase me a. And you can decide to crown me or categorize me as an evil or a demon, a fallen angel, a fake prophet, a fake teacher. But e wiase no e ko nanim. E be duru mire me wo be dwane pa be hwehwe no kore ba unya. And you were religious Zionist for Uko Latter-day Saints omo so won kire omo kire se abonifuo na wo wiase no ene Nyankopon de no me eto omo so na omo skin aye tuntum enti Latter-day Saints fo nyina na omo bibini a omo nimse bone na ama waye tuntum enka originally no nenka wosa wo ye kokko but bone enti omo Latter-day Saints fo no omo ba system ni mu se omo be mammo abonifuo ya mu ya bibifo no mu hu afiri enti adwene e wo Latter-day Saints ni tirimu no ni nyina ne se eye political eye Zionist for and eye sanse mu no ye wa another one ye from labor Zionist na sa labor Zionist for no omo na make sure say enipa enye yie omo na make sure say enipa enye yie enti omo sheda and omo organize a system of education and omo de bre abibifuo eye Israelfo na mo ya abibifuo no and omo sheda edi a system of education so you go through the system it will make you to become a job seeker but not a thinker. You can't create job, you can't establish on your own, but always you become dependent into omono ye from a labor Zionist. Omo decided the mariase say sa generations we no ye person o madwene ye say enti ene abaywa abrante obi adwene ne say okɔ school wi a na adwene no ontimi fa anya hwe but aban no ena embe employ no onfa no soldier onfa no air force navy onfa no nurse aban no fa no medical doctor aban no fa no whatever na aban no mom entua ne ka enu ti say aban no ye ade a enye emfa enkwagye say aban no or cause financial loss to the state and am say aban na afa wadwumanti no udi agrombe yiwadi eti Ghana education system Nigeria education system debe education system ni nyina no ebie ho a ukowia wadwene ebetimi amaw the kind of abrabo any life wa open no entimi maw da you become vulnerable on the street. That is why until date we still have professors, we have lecturers, we have people with their masters, we have people with their PhD, first degree, whatever. And so adwene no problem wo ho ontimi nya hwe eye chew and poor nothing eye book and what kind brofo and what they attach no what here but so ko China akwala wadi 2 years etimi ye car otimi ye moto no me pacho yen akwala o 2 years ontimi ye na university ni kro ontimi ye moto how much more eye akwala ye de enimu ye ne se ye tonwom ye twi soloku ye nom nsa ye dinsem hunu ni akoda nti abribia no abrofo no na omo esesa ne omo de abreye omo ye fro omo eye
they kind of say labor Zionist, or say teach people to become job seekers so that we, the 1% of the 1%, we will control them, we will employ them, we will dictate for them, we will decide their destiny, who becomes rich, who enters into the gate of success, and who remains at the gate. It's all in the hands or in the palms of these Zionists who controls the system in the world. And it's over to me, I enjoy life. I just all conform to their evil agenda, their evil will. Yes, wow, that. I say we are making Obadwimba betiase, Obakwasiade ni bubefu. Obaka se sofo no kwasasem no okeka. Banyansani bia nim se asem a meka na enokore. School ni nyina yakobi. Brofo ni yete. Brofo person ni yebeka. Ye ni hwie so ka. Construct a perpendicular line na quadrilateral triangle na acute angle na find x and one. And we are aware, you are aware of it. But abrofone they have an education system a boa womo ema oma dwene etimi ye adwuma ba ye de ende emwayen you waste it. So what I say, you waste your hard-earned resource on education. You pay huge sums of education school fees. Utia school fees akese nothing. Akwala no ko school mo okoda no aba ni atren so emi wi ni afa aba ni abobit pa mo so no asaba fie nothing. But China ni akola uko TikTok ya search China system of education na hwe de omo ye ebi mu ye IBMs ebi ye software engineers. Ghana has software engineers do what say omutimi operate software papadi Enunti Mark Zuckerberg, young guy, no aye Facebook, no enjoy life. Facebook and no aye billionaire, young guy. By ye Indian ye beti be creative. Adintia. Aye labor Zionist for no my ye agenesa. Omo hide behind aye Israel. And na no meti ho na America for say omo the soldiers for car say diebe dia bre Ghana for say yem famo ye soldiers. Na obi ono de sa cars we e de abroad unim enioma a waseti no car no bibini unim enioma a waseti no car no obetimi abuild bibi wo car ni mu a enkomo bi a obedi wo car ni mu bia no ebe intercept ewo ombetimi a intercept ewo omo office atie bibia na omahu aplane na mepa acho obi ono abre wo car ubetimi agina nanim ubetimi agina nanim se woni ne kokon Ghana betimi agina America anim nanso de enti Ghana entimi agina America anim ni se sa labor Zionist for no o ma say Ghana in state of thinking and reasoning enti untimi nya hwe ene unim ma me kire wade the America ene America for UK for omu nyina suro Russia unde enti omu suro Russia omu suro North Korea unim de enti omu suro China na nsanya Donald Trump efa na foforo a wode call China no na China for ye no mo ya we omu gu nanim ase one time omu bande ne nioma se mo America for enioma mu yusuru ho nyina dodo na China for ne twade mamo so abra economic war a shase say eba no ye hu say China for power but the entire America entimi mfa na foforo enko North Korea so no is because our nuclear weapon tienio our nuclear weapon China for our nuclear weapon omo IBMs intercontinental ballistic missiles omo nuclear weapons ahudo bebre the whole world country omo nuclear weapon bebre Russia for omo 5,500 nuclear weapons and you will be asro Putin and man who you na yen the whole African country over 50 plus
na Zionist for we etimi atena se afra ye mpanyimfo nyina wa Africa up type emra e de ama wo mo se omo nsan se African country ba bia nu ha ye be makwan ami ye developing missile ba bia nu ha ye be makwan ami ye developing nuclear weapon na ye pe bibia ye be kra firi wo ho na ye mpanyimfo so atimi atena se o ma sign me enti African countries obie nu ha owotumi so obetimi develop missile obie nu owotumi so obetimi develop nuclear weapon enti America for Ghana for so omu nsuro America for ko Libya for so omu nsuro omu ko Nigeria for so omu nsuro amon fa ho after all woman no kra no omo be si military base ewom enti omo fa ho enti se ebeda be sorry na America for the vaccine ba na vaccine no emoa ya uni option udi agro be say udi agro be bow mine because AK-47 ne Ravos any shotgun pop action gun any pom pom no nyina akora no ye krefri America ono na twa no de amaye in that place no nti adwene na nyankopon de ma Africa nkura e betimi de aye etuo any missiles akese ne yeso ye de protect ye ho no me pa chaw away eno de ye se da ene wo Israel o sole ya o say Iran for ewo ye can say nuclear weapon enti omo ye nuclear weapon na mususu say tieni mususu say nuclear weapon omo ye wi omo de beba mo so asuafo mu Israel for so de mo nuclear weapon ewo ho France mu wo nuclear weapon tieni France ewo nuclear weapon wo a wo hwe France owo nuclear weapon France ewo nuclear weapon Germany ewo nuclear weapon America ewo nuclear weapon UK ewo nuclear weapon North Korea ewo nuclear weapon other countries bi ka ho omo nyina wo nuclear weapon enunti won so obi akoka Germany for ntoka won so obi akoka China for ntoka on say America ye kukukuku a ontimi nto one weapon kran fa nko North Korea so on so ontimi nto nko Russia so because omo nyina wo nuclear weapon enna mo omo ye hu na Ghana so e wo de we enti wo ya akoa obegusu ya akoa na King James de ne kwase animu ene ne bone ni Jimmy a wo de te UK a wo de be ye UK hene na watwero Bible de abro na waka kire wo se obi bo wasumu a dane ha ne fama no waka de akire na me pa achew na waka kire wo se nyankopon na oba Israel na obaji Israel eye ne ma no a eye Israel ye wo ho sisi no ono na say emaye nkunipa emaye nse nipa obi bo wasum kura afache no no adane ha ne ya boma ma no asa dane ha they practically want to use the Bible as a subliminal influence. They want to subvert you. They will use the Bible to weaken you. Now what you are enti unya she and mugu aso them and America for building missiles and protect you among and amoti aso them China for building missiles and protect you among or no Israel now or see obi bo waso adane hamano no a watwro nkwase asam de abra wonti wo wagie tawe ni ase ameka wo si wo de wuntie opatafo ye antichrist no ene one tutu no na dan na Israel entimi ntena se nhuru nyansa se se yenuanom Iran fo e de ato ho atutuo de abaye sokora na nyame a yesum ni nti yemfa nche wo mo ene Iran mampanyini watimi atro letter katra America for say one day are you ready or pe asunjie ene Benjamin Netanyahu Israel for prime minister wase wono de on pass sujie na Iran for aye ne de onso be ye biasi o manan wahu na adwene ena wo bibini ni de wote aso dem ena wo sufre nyame se nyame mra he until so be hunu nyansa no wo begusu aya akoa ye beku aku ne o maame enra me rehoi enra me rehoi the whole day na eno na ahye me se
me kasa nkyerɛ na me hwia eno ano no me nkasa nkyerɛ wiase biem me nka bibia nkyerɛ wiase biem wow pen for faith opa akwa asɔre opa me nkwa asɔre opa ye de obeye none of my business enra Nigeria enkrofo bi ye fra omo Fulani herdsmen so de omatimi akum nipa mako over 200 and something enra omo hyi omo ewo me ne wo kasa ya ko internet na search the Fulani herdsmen omo ni omo ye no Nigeria na de ye ya ne say governor baako sole ya o say mumianya akwankyere 3 days emfa ma tienie mumianya akwankyere 3 days emfa ma eye Nigeria fo no tienie o yenye an akwankyere governor nasem o kan no yenye akwankyere kwasiam panyini tell them say they should protect themselves. Tell the Nigerians that they should protect themselves. Etu are protecting when at the econo. Wa ni wa nyame bia ni baby obejo. Jacob tumfo de oho. Na so de aduro no. Udi agora kwase bi beyi wato atwene. Governor ne se yenko sha so dem emmom paye. Till date Muhammad Tinubu o ma bonten emeka hwe emfamfa ho. 200 and something no ma wuo eko. Tinubu ne ba wombi. Ni nua bi womu bi. Obi anim. Enti omu nyina na omu ye political heads. Omu ye part of Zionist. Omu ne ka ho na Africa ye nyina ye bre. Minia men kan tro se men kwa asori o. Kwa asori na nsu me se de aduru no hwehwe nyame sompa adwene ni nyansa wom. Sa Zionist wo wenti ene a Christopher aye wicked. A Christopher aye devils. Ene wo ne unua Christo ni di agora. Opese asem to ne ye kasa ne de ne na ye. Sa na ne omote ene ubehu Kristoni a osere a na ye ni yonku Kristoni oma ya abonefo a Kristofo ma a Kristofo mema oma ye demons and evil people omugu assault them enye omu nyina ebinom ba dodo na ye devils oboa no odi boni betua oka na me pacho Kristo Yesu dono ewe odona Yesu ka se unia ni bia boa no na ewe ene oboa ohia ni ade ati na ogina ho di watam bye bye.